penguinaudiobook.com درس واحد. صباح الخير. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. يوم جيد. Hyvää päivää. Hyvää päivää. مساء الخير. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. مساء الخير. Hyvää yötä. Hyvää yötä. من فضلك. Ole kiltti. Ole kiltti. على الرحب والسعة. Ole tervetullut. Olet tervetullut. نعم. Joo. Joo. لا. Ei. Ei. حسن. Hyvä. Hyvä. سيء. Huono. سعيد بلقائك. Hauska tavata. Hauska tavata. من أين أنت؟ Mistä olet kotoisin? Mistä olet kotoisin? ماذا تفعل؟ Mitä sinä teet? Mitä sinä teet? ما هو رقم هاتفك؟ Mikä on puhelinnumerosi? Mikä on puhelinnumerosi? شكرا جزيلا. Kiitos paljon. Kiitos paljon. أنا آسف. Olen pahoillani. Olen pahoillani. هذا يبدو رائعا. Se kuulostaa hienolta. Se kuulostaa hienolta. لا أفهم. En ymmärrä. En ymmärrä. هل يمكنك تكرار ذلك من فضلك؟ Voisitko toistaa sen? Kiitos. Voisitko toistaa sen? Kiitos. هل يمكنك مساعدتي؟ Voitko auttaa minua? Voitko auttaa minua? كم يكلف هذا؟ Kuinka paljon tämä maksaa? Kuinka paljon tämä maksaa? كيف يمكنني مساعدك؟ Kuinka voin olla avuksi? Kuinka voin olla avuksi? اتصل بي من فضلك. Soita minulle. Soita لا مشكلة. Ei ongelmaa. Ei ongelmaa. عيد مولد سعيد. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää. كن حذرا. Ole varovainen. Ole varovainen. لا تقلق. Älä huoli. Älä huoli. يساعد. Auta. Auta. كيف حالك؟ Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? لا أستطيع سماعك. En kuule sinua. En kuule sinua. أنا لا أحب ذلك. En pidä siitä. En pidä. إذا كنت بحاجة إلى مساعدتي، يرجى إعلامي. Jos tarvitset apuani, kerro siitä minulle. Jos tarvitset apuani, kerro siitä minulle. أنا أحبك. Rakastan sinua. Rakastan sinua. أنا سعيد. Olen iloinen. Olen iloinen. أنا مشغول جدا. ليس لدي وقت الآن. Minä olen erittäin kiireinen. Minulla ei ole aikaa nyt. Minä olen erittäin kiireinen. Minulla ei ole aikaa nyt. أعتقد أنه جيد جدا. Minusta se on erittäin hyvä. Minusta se on erittäin hyvä. لحظة واحدة. Hetki vain. Hetki vain. بالطبع. Tietysti. Tietysti. penguinaudiobook.com درس هذا مهم جدا. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää. أريد. Haluan. Haluan. لا أريد. En halua. En halua. أين؟ Missä? أين هو؟ Missä on? Missä on? أين الحمام؟ Missä on vessa? Missä on vessa? كم ثمن؟ Kuinka paljon? Kuinka paljon? كم يكلف؟ أو ما هي تكلفة ذلك؟ Paljonko se maksaa? Tai kuinka paljon se maksaa? Paljonko se maksaa? Tai kuinka paljon se maksaa? الساعة. الساعة. Kello. Kello. متى؟ Mikä aika?
Mikä aika? في أي وقت؟ Mihin aikaan? Mihin aikaan? لديك. Sinulla on. Sinulla on. ها تملك. هل. Onko sinulla? Oletko sinä? Onko sinulla? Oletko? أنا أفهم. Ymmärrän. Ymmärrän. أنا لا أفهم. En ymmärrä. En ymmärrä. أنت تفهم. Ymmärrätkö? Ymmärrätkö? أنه. Se on. Se on. فعلا. Onko se? Onko? أين هو محطة القطار؟ Missä on juna-asema? Missä on juna-asema? أين المراحيض من فضلك؟ Missä kaksois-WC? T. Kiitos. Missä kaksois WC? T. Kiitos. إلى محطة القطار من فضلك. Rautatieasemalle. Kiitos. Rautatieasemalle. Kiitos. إلى المطار من فضلك. Lentokentälle. Kiitos. Lentokentälle. Kiitos. أود. Haluaisin. Haluaisin. أريد سيارة أجرة. Haluaisin taksin. Haluaisin taksi. اسمي أندرس. ما اسمك؟ Nimeni on Anders. Mikä sinun nimesi on? Nimeni on Anders. Mikä sinun nimesi on? اسمي ماريا. Minun nimeni on Maria. Minun nimeni on Maria. اللقب الخاص بك. Sukunimesi. Sukunimi. ماذا تعمل لكسب عيشك؟ Mikä on sinun työsi? Mitä teet työksesi? Mikä on sinun työsi? Mitä teet työksesi? أنا مصور. Olen valokuvaaja. Olen valokuva. ماذا تدرس؟ Mitä sinä opiskelet? Mitä sinä opiskelet? أنا أدرس اللغة الإنجليزية. Opiskelen englantia. Opiskelen englanti. Opiskelen englantia. Opiskelen englanti. أين تعيش؟ Missä sinä asut? Missä sinä asut? ما اسمك؟ Mikä sinun nimesi on? Mikä sinun nimesi on? اسمي أنا بيطرسون. Nimeni on Anna Pettersson. Nimeni on Anna Pettersson. من أي بلد حضرتك؟ Mistä tulet? Mistä olet kotoisin? Mistä sinä olet kotoisin? Mistä tulet? Mistä olet kotoisin? Mistä sinä olet kotoisin? لقد جئت من أوبسالا ولكني أعيش في ستوكهولم. Olen kotoisin Uppsalasta, mutta asun Tukholmassa. Olen kotoisin Uppsalasta, mutta asun Tukholmassa. ماذا تعمل لكسب عيشك؟ Mikä on ammattisi? Mikä on ammattisi? أنا سائق حافلة. Olen linja-auton kuljettaja. Olen linja-auton kuljettaja. penguinaudiobook.com درس 3. شكرا وداعا. Kiitos ja hyvästit. Kiitos ja hyvästi. مع السلامة. Hyvästi. Hyvästi. ما حال الطقس؟ Millainen sää on? Mikä on sää? Millainen sää on? Mikä on sää? ماذا تريد أن تأكل؟ Mitä haluaisit syödä? Mitä haluaisit syödä? شكر كثيرا. Kiitos paljon. Kiitos paljon. شكرا لك. Kiitos kiitoksia. Kiitos kiitos. الفندق المنادي. صباح الخير. Hotel Bellman, hyvää huomenta. Hotel Bellman, hyvää huomenta. صباح الخير. هل لديك غرفة شاغرة؟ Hyvää huomenta. Onko sinulla vapaata huonetta? Hyvää huomenta. Onko sinulla vapaata huonetta? لشخص واحد. Yhdelle henkilölle. Yhdelle henkilölle. نعم، لشخص واحد. Kyllä, yhdelle henkilölle. Kyllä, yhdelle henkilölle. لليوم. Tänään. Tänään. لا، ليوم غد. Ei, huomiseksi. Ei, huomise. لليلة واحدة.
Yhdeksi yöksi. Yhdeksi yöksi. لا، لست ليال. Ei, 6 yöksi. Ei, 6 yöksi. نعم، لدينا غرفة شاغرة. Kyllä, meillä on tyhjä huone. Kyllä, meillä on tyhjä huone. هذا عظيم. كم سعره؟ Ois se on hienoa. Paljonko se on? Oi se on hienoa. Paljonko se on? 100 يورو في الليلة. 100 euroa per yö. 100 euroa per. ماذا تريد أن تأكل؟ Mitä haluaisit syödä? Mitä haluaisit syödä? 2 من ساندويتش خاص، من فضلك. 2 erityistä voileipää, kiitos. 2 erityistä voileipää, kiitos. ولتشرب. Ja juoda. Ja juoda. جع كبيرة وماء من فضلك، بعد الوجبه. Suuri lager ja vesi, kiitos, ruoan jälkeen. Suuri lager ja vesi, kiitos, ruoan jälkeen. هل يمكنني الدفع؟ Voinko maksaa? Voinko maksaa? بالتأكيد. سيكون ذلك 18 يورو. Varmasti. Se maksaa 18 euroa. Varmasti. Se maksaa 18 euroa. شكرا. القطار تأخر للأسف. Kiitos. Valitettavasti juna on myöhässä. Kiitos. Valitettavasti juna on myöhä. نعم، هناك مباراة كرة قدم في مدريد. Kyllä, Madridissa on jalkapalloottelu. Kyllä, Madridissa on jalkapalloottelu. نعم، أنا ذاهب إلى هناك أيضا. متى سيأتي القطار؟ Kyllä, minäkin menen sinne. Milloin juna tulee? Kyllä, minäkin menen sinne. Milloin juna tulee? في نصف ساعة. متى تبدأ المباراة؟ Puolessa tunnissa. Milloin ottelu alkaa? Puolessa tunnissa. Milloin ottelu alkaa? أود الحصول على تذكرة سفر. Haluaisin matkalipun. Haluaisin matkalipun. تذكرة إلى. Lippukohteeseen. Lippukohteeseen. القطار إلى مدريد. Jona Madridiin. Jona Madridiin. القطار من مدريد. Jona Madridista. Jona Madridista. القطار من مدريد إلى باريس. Jona Madridista Pariisiin. Jona Madridista Pariisi. أول. Ensimmäinen. Ensimmäinen. الصف الأول. Ensimmäinen luokka. Ensimmäinen luokka. الصف الثاني. Toinen luokka. Toinen luokka. تذكرة في اتجاه واحد. Menolippu. Menoli. تذكرة ذهابا وإيابا. Menopaluulippu. Menopaluulippu. ممنوع التدخين، ممنوع التدخين. Ei tupakoida, ei tupakoida. Ei tupakoida, ei tupakoida. penguinaudiobook.com درست أين الحافلة المتجهة إلى ميونيخ؟ Missä on bussi Müncheniin? Missä on bussi Müncheniin? أي رقم؟ Mikä numero? Mikä numero? أي مقعد؟ Mikä istuin? Mikä istuin? المقعد الرقم 5. Istuin numero 5. Istuin numero 5. تذكرة حجز المقعد. Istuimen varauslippu. Istuimen varauslippu. الجدول الزمني والجدول الزمني. Aikataulu, aikataulu. Aikataulu, aikataulu. أول قطار. Ensimmäinen juna. Ensimmäinen juna. القطار الثاني. Toinen juna. Toinen juna. القطار القادم. Seuraava juna. Seuraava juna. آخر قطار. Viimeinen juna. Viimeinen juna. المال. Rahaa. Rahaa. البنك. Pankki. Pankki. أين المصرف؟
Missä on pankki? Missä on pankki? مكتب صرف العملات. Valuutan vaihtotoimisto. Valuutan vaihtotoimisto. أود تغيير بعض المال. Haluaisin vaihtaa rahaa. Haluaisin vaihtaa rahaa. للشراء. Ostaa. Ostaa. أود شراء يورو. Haluaisin ostaa euroja. Haluaisin ostaa euroja. سعر الصرف. Valuuttakurssi. Valuuttakurssi. ما هو سعر الصرف؟ كيف هو سعر الصرف؟ Mikä on valuuttakurssi? Miten valuuttakurssi on? Mikä on valuuttakurssi? Miten valuuttakurssi on? أود الحصول على غرفة أفضل. Haluaisin paremman huoneen. Haluaisin paremman huoneen. أريد غرفة بحمام. Haluaisin huoneen, jossa on kylpyhuone. Haluaisin huoneen, jossa on kylpyhuone. كم يكلف؟ Paljonko se maksaa? Paljonko se maksaa? غالي جدا. Erittäin kallis. Erittäin kallis. أنه غال جدا. Se on liian kallis. Se on liian kallis. هل لديك غرفة أرخص؟ Onko sinulla halvempaa huonetta? Onko sinulla halvempaa huonetta? هل لديك المفتاح؟ Onko sinulla avain? Onko sinulla avain? إنها تعمل. Se toimii. Se أنه لا يعمل. Se ei toimi. Se ei toimi. الدش مكسور. Suihku on rikki. Suihku on rikki. أود أن أحجز. أود حجز غرفة. Haluaisin tehdä varauksen. Haluaisin varata huoneen. Haluaisin tehdä varauksen. Haluaisin varata huoneen. إلى اليمين. Oikealle. Oikealle. إلى اليسار. Vasemmalle. Vasemmalle. أسودر إلى اليمين أو أذهب إلى اليمين. Käänny oikealle. Tai siirry oikealle. Käänny oikealle. Tai siirry oikealle. اتجه إلى اليسار. Käänny vasemmalle. Käänny vasemmalle. إلى الإمام مباشرة. Suoraan eteenpäin. Suoraan eteenpäin. الزاوية. Nurkka. Nurkka. حول الزاوية. Kulman takana. Kulman takana. الشارع. Katu. penguinaudiobook.com درس 5. الجانب الآخر من الشارع. Kadun toiselle puolelle. Kadun toiselle puolelle. نهاية الشارع. Kadun päässä. Kadun päässä. بقدر. إلى البنك. Pankkiin asti. Pankkiin asti. بقدر. إلى الزاوية. Kulmaan asti. Kulmaan asti. حتى نهاية الشارع. Kadun loppuun. Kadun loppuun. كم عدد الأشخاص؟ Kuinka monelle henkilölle? Kuinka monelle henkilölle? أريد طاولة لشخصين. Haluaisin 2 hengen pöydän. Haluaisin 2 hengen pöydän. أود هذه الطاولة. Haluaisin tämän pöydän. Haluaisin tämän pöydän. أود ذلك هناك. Haluaisin sellaisen sinne. Haluaisin sellaisen طاولة أخرى. Toinen pöytä. Toinen pöytä. هل لديك طاولة أخرى؟ Onko sinulla toinen pöytä? Onko sinulla toinen pöytä? النافذة. Ikkuna. Ikkuna. بالقرب من النافذة أو بالقرب من النافذة. Ikkunan lähellä tai ikkunan läheisyydessä. Ikkunan lähellä tai ikkunan läheisyydessä. القائمة الرجاء. Valikko kiitos. Valikko kiitos. الفاتورة من فضلك. Lasku kiitos. Lasku kiitos. متضمن. Mukana. Mukana. هل الخدمة مشمولة؟
Onko palvelu mukana? Onko palvelu mukana? أود أن أدفع من فضلك. Haluaisin maksaa, kiitos. Haluaisin maksaa, kiitos. قهوة 2 من فضلك. 2 kahvia, kiitos. 2 kahvia, kiitos. هل تريد حلوى؟ Haluaisitko jälkiruokaa? Haluaisitko jälkiruoka? كم يكلف هذا؟ Kuinka paljon tämä maksaa? Kuinka paljon tämä maksaa? تريد شيئا أرخص. Haluaisin jotain halvempaa. Haluaisin jotain halvempaa. أود شيء من هذا القبيل. Haluaisin jotain tällaista. Haluaisin jotain tällaista. أنا أبحث عن. Etsin. Etsin. لا ليس هكذا. Ei näin. Ei näin. شكرا جزيلا. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. على الرحب والسعة. Ole hyvä. Ole hyvä. هذه السنة. Tämä vuosi. Tämä vuosi. العام القادم. Ensi vuonna. Ensi vuonna. العام الماضي. Viime vuonna. Viime vuonna. في يومين. 2 päivän päästä. 2 päivän päästä. في غضون يومين. 2 päivän kuluessa. 2 päivän kuluessa. قبل يومين. 2 päivää sitten. 2 päivää sitten. مرتين. 2 kertaa. 2 kertaa. 3 مرات. 3 kertaa. 3 kertaa. مرة أخرى. Vielä kerran. Vielä kerran. تكرارا. Uudelleen. Uudelleen. في الوقت المناسب. Ajallaan. Ajallaan. penguinaudiobook.com درس. كم هو متأخر؟ Kuinka myöhäistä on? Kuinka myöhäistä on? الساعة 8. Kello 8. Kello 8. أنها 1 بالضبط. Kello on 1. Kello on 1. أنها الساعة 8. Kello on 8. Kello on 8. 8:15. Varttia yli 8. Varttia yli 8. 8 ساعات و15 دقيقة. 8 tuntia ja 15 minuuttia. 8 tuntia ja 15 minuuttia. 8:30 ونصف 9. 8:30, 8:30. 8:30, 8:30. 9:09. Varttia vaille 9. Varttia vaille 9. 8 ساعات و50 دقيقة. 8 tuntia ja 50 minuuttia. 8 tuntia ja 50 minuuttia. 10 دقائق إلى 9. 10 minuutista 9. 10 minuutista 9. 8 صباحا. Kello 8 aamulla. Kello 8 aamulla. 4 بعد الظهر. Kello 4 iltapäivällä. Kello 4 iltapäivällä. 8 ليلا. Kello 8 yöllä. Kello 8 yö. منظمة الصحة العالمية. Kuka? Kuka? من هذا؟ Kuka se on? Kuka se on? لما. Mitä? Mit? ما هذا؟ Mikä se on? Mikä se on? ما هذا؟ ما هذا؟ Mikä tämä on? Mikä tuo on? Mikä tämä on? Mikä tuo on? ما هذا هناك؟ Mitä se siellä on? Mitä se siellä on? ماذا قلت؟ أو كيف من فضلك؟ Mitä sanoit? Mitä sinä sanoit? Mitä sanoit? Mitä sinä sano? ماذا قلت؟ ماذا كنت تقول؟ Mitä sanoit? Mitä tarkoitit?
Mitä sanoit? Mitä tarkoitit? متى؟ Kun? Kun? متى يغادر القطار؟ Milloin Joona lähtee? Milloin Joona lähtee? أين؟ Missä? Jossa? Missä? Jossa? أين هو مترو الإنفاق؟ Missä on metro? Missä metro? Missä on metro? Missä metro? الذي؟ Kumpi? Kum? أي حافلة تسافر إلى هامبورغ؟ Mikä bussi kulkee Hampuriin? Mikä bussi matkustaa Hampuri? Mikä bussi kulkee Hampuriin? Mikä bussi matkustaa Hampuri? لماذا؟ Miksi? Miksi? لما لا؟ Miksi ei? Miksi ei? كيف؟ Miten? كيف تجري الأمور؟ كيف تراها؟ Miten menee? Miten menee? Miten menee? Miten menee? كيف حالك؟ Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? كم ثمن؟ Kuinka paljon? Kuinka paljon? كم العدد؟ Kuinka monta? Kuinka monta? كم عدد الكيلومترات؟ Kuinka monta kilometriä? Kuinka monta kilometriä? إلى أي مدى؟ Kuinka kaukana? Kuinka kaukana? ها تريد؟ Haluatko? Haluatko? ها ترغب؟ Haluaisitko? Haluaisitko? penguinaudiobook.com درس 7. أنا أتحدث الألمانية. Puhun saksaa. Puhun saksaa. أنا لا أتحدث الأسبانية. En puhu espanjaa. En puhu espanjaa. ها تتكلم الأسبانية. Puhutko espanjaa? Puhutko espanjaa? قليل. Vähän. من هنا إلى هناك. Täältä sinne. Täältä sinne. في محطة السكة الحديد. Rautatieasemalla. Rautatieasemalla. على المنصة. Alustalla. في القطار. Junassa. Junassa. أنا أدرس. أنا أتعلم. Opiskelen. Opiskelen. أنا أدرس. أنا متخصص فيها. Opiskelen. Olen pääaineena. Olen pääaineena. أنا ذاهب. أنا راحل. Olen menossa. Olen lähdössä. Olen menossa. Olen lähdössä. قف. Lopettaa. Lopettaa. توقف هنا. Pysähdy tähän. Pysähdy tähän. لا بأس. Se on okei. Se on okei. أنا أستطيع. أنا أستطيع أن. Pystyn. Voin. هل أستطيع؟ Voinko? Voinko? ربما أنا. Saanko? Saanko? أيمكنني الحصول عليه. Saisinko? Saisinko? ليتم استدعاؤها. Kutsuttavaksi. Kutsuttavaksi. اسمي. أنا منادي. Nimeni on, minua kutsutaan. Nimeni on, minua kutsutaan. من أي بلد؟ Mistä maasta? Mistä maasta? من أي بلد أتيت؟ Mistä maasta tulet? Mistä maasta tulet? أنا آتي. Minä tulen. Minä tulen. لقد جئت من الولايات المتحدة. Olen kotoisin Yhdysvalloista. Olen kotoisin Yhdysvalloista. هناك يعطي. Siellä on, se antaa. Siellä on, se antaa. كان هناك كان يعطي. Oli, se oli antaa. Oli, se oli antaa. أنا أحب. Rakastan. Rakast. أنا يعجبني. Minä pidän. Minä ها تحب. Pidätkö? Pidätkö? أعذرني. Anteeksi. Anteeksi. أعذرني للاعتذار. Anteeksi kuinka? Anteeksi kuinka? لدي. Minulla on.
Minulla on. بالتأكيد. Tietysti. Tietysti. من المؤكد؟ Varmasti. Varmasti. هل لديك قائمة طعام باللغة الإنجليزية؟ Onko sinulla englanninkielinen menu? Onko sinulla englanninkielinen menu? هيا بنا، أو اذهب نحن. Mennään. Mennään. كيف يمكن للامرؤ أن يقول، أو كيف يقول أحد؟ Miten joku sanoo? Miten joku sanoo? احذر. انتباه. Huomio. Huomio. penguinaudiobook.com درس 8. من فضلك كرر هذا. Toista se. Toista se. أريد. Minä haluan. Minä haluan. أنا لا أريد. Minä en halua. Minä en halua. لا أريد الذهاب. En halua mennä. En halua mennä. لا أريد كتابا. لا أريد كتابا. En halua kirjaa. En halua kirjaa. En halua kirjaa. En halua kirjaa. أود. Haluaisin. Haluaisin. لا أحب. En pitäisi. En pitäisi. لا أريد السفر. En haluaisi matkustaa. En haluaisi matkustaa. لا أحب الحلوى. En haluaisi jälkiruokaa. En haluaisi jälkiruokaa. لدي. Minulla on. Minulla on. ليس لدي. Minulla ei ole. Tai minulla ei ole. Minulla ei ole. Tai minulla ei ole. أنه. Se on. Se on. ليس. Se ei ole. Se ei ole. لديك. Sinulla on. Sinulla on. ليس لديك. Sinulla ei ole. Tai sinulla ei ole. Sinulla ei ole. Tai sinulla ei ole. أنا أعرف. Tiedän. Tiedän. لا أعلم. Minä en tiedä. Minä en أنا أفهم. Ymmärrän. ymmärrän. أنا لا أفهم. En ymmärrä. En ymmärrä. أنا أتحدث الإنجليزية. Minä puhun englantia. Minä puhun englantia. أنا لا أتكلم الإسبانية. En puhu espanjaa. En puhu espanjaa. أنا يعجبني. Minä pidän. Minä لا أحب. En tykkää. en هناك. هناك. On. on. لا يوجد. لا يوجد. Ei ole. Ei ole. Ei ole. صالون التجميل. Kauneussalonki. Kauneussalonki. أنه كبير. Hän on iso. Hän on iso. هل هو كبير؟ Onko hän iso? Onko hän iso? هل هو كبير؟ Onko se iso? Onko se iso? لديك سيارة. Sinulla on auto. Sinulla on auto. ها تملك سيارة. Onko sinulla autoa? Onko sinulla auto? القطار في المحطة. Joona on asemalla. Joona on asemalla. هل القطار في المحطة؟ Onko Joona asemalla? Onko Joona asema? أنت تفهم. Sinä ymmärrät. Sinä ymmärrät. ها تفهم. Ymmärrätkö? Ymmärrä. أنها كبيرة جدا. Se on liian iso. Se on liian iso. هل هي كبيرة جدا؟ Onko se liian iso? Onko se liian iso? هناك. هناك. On. On. penguinaudiobook.com درست. هل هو بعيد من هنا؟ Onko se kaukana täältä? Onko se kaukana täältä? تريد. Haluat. Haluat. ها تريد. Haluatko?
Haluatko? أنه Se on. Se on. فعلا. Onko se? Onko? ما هذا؟ Mikä se on? Mikä se on? هناك غرفة مع دش. Huoneessa on suihku. Huoneessa on suihku. هل هناك غرفة بها دش؟ Onko huoneessa suihku? Onko huoneessa suihku? لا بد لي. لا بد لمن. Minun täytyy. Minun täytyy. Minun täytyy. Minun täytyy. يجب علي أن أشتري. Minun täytyy ostaa. Minun täytyy ostaa. يجب أن أشتري تذكرة للسفر. Minun on ostettava matkalippu. Minun on ostettava matkalippu. ينبغي لي. Minun pitäisi. Minun pitäisi. كم عمرك؟ Kuinka vanha olet? Kuinka vanha olet? أين تعيش؟ Missä sinä asut? Missä sinä asut? أرني. أعرضها لي. Näytä minulle. Näytä se minulle. Näytä minulle. Näytä se أبطئا. Hidasta. hidasta. أريد أن أذهب. Haluan mennä. Haluan mennä. هل لديك شيء آخر؟ Onko sinulla jotain muuta? Onko sinulla jotain muuta? على عكس الكبير. Suurten vastakohta. Suurten vastakohta. لا أعرف الكلمة. En tunne sanaa. En tunne sanaa. هذا يعني. Se tarkoittaa. Se tarkoittaa. هل هذا يعني؟ Tarkoittaako se? Tarkoittaako? ماذا يعني ذلك؟ Mitä tuo tarkoittaa? Mitä tuo tarkoittaa? ما الذي دعا كيف يسمى ذلك؟ Mikä sen nimi on? Miten sitä kutsutaan? Mikä sen nimi on? Miten sitä kutsutaan? كيف نقول من فضلك باللغة الألمانية؟ Kuinka sanotaan kiitos saksaksi? Kuinka sanotaan kiitos saksaksi? احتاج. Tarvitsen. Tarvitsee. أين حقيبة مال؟ Missä Mikaelin matkalaukku on? Missä Mikaelin matkalaukku on? ممتاز. Hyvä on. Hyvä on. بالتأكيد. أنه واضح. Tietysti, se on selvää. Tietysti, se on نعم. Ok. ok. حسنا لا مشكلة. Ok ei ongelmaa. Ok ei ongelmaa. ليس سيئا. Ei paha. Ei paha. ليس سيئا. Se ei ole huono. Se ei ole huono. هذا جيد. Se on hyvä. Se on إنني جائع. أنا جوعان. أنا أعاني من الجوع. Olen nälkäinen. Olen nälkäinen. عطشان. أو أنا أشعر بالعطش. Olen janoinen. Olen janoinen. أنا مثيرة. بالنسبة لي حار. Olen kuuma. Olen أنا بردان. بالنسبة لي بارد. Minulla on kylmä. penguinaudiobook.com درس 10. أنا تعب. Olen väsynyt. Olen väsynyt. إنه طقس جميل. إنه طقس جميل. On kiva sää. Kaunis sää. On kiva sää. Kaunis. أنها باردة. Se on kylmä. Se on kylmä. أنها دافئة. On lämmin. On lämmin. إنه الرائع. Siistiä. Siis. والطقس مشمس. On aurinkoista. On aurinko. والطقس عاصف. On tuulista. On tuulista. معذرة. من فضلك. متى سيغادر القطار التالي إلى مدريد؟ Anteeksi, milloin seuraava juna Madridiin lähtee? Anteeksi, milloin seuraava juna Madridiin lähtee? سيغادر القطار في غضون 10 دقائق.
Joona lähtee 10 minuutin kuluttua. Joona lähtee 10 minuutin kuluttua. تغادر الساعة 10 صباحا. Se lähtee aamulla 10. Se lähtee aamulla 10. كم تكلف التذكرة؟ Paljonko lippu maksaa? Paljonko lippu maksaa? الدرجة الأولى أم الثانية؟ Ensimmäinen vai toinen luokka? Ensimmäinen vai toinen luokka? الدرجة الثانية من فضلك. Toinen luokka, kiitos. Toinen luokka, kiitos. 100 يورو. هذا يكسب 100 يورو. Se on 200 euroa. Se tekee 200 euroa. Se on 200 euroa. Se tekee 200 euroa. غدا في الساعة 10 صباحا. أو إنه يرغب في الحصول على تذكرة بالقطار إلى باريس. Huomenna kello 10, tai hän haluaisi lipun Pariisiin kulkevaan junaan. Huomenna kello 10, tai hän haluaisi lipun Pariisiin kulkevaan junaan. معذرة، من فضلك، أين الحافلة إلى الشاطئ؟ أو أين تغادر الحافلة إلى الشاطئ؟ Anteeksi, missä on bussi rannalle? Tai, mistä lähtee bussi rannalle? Anteeksi, missä on bussi rannalle? Tai, mistä lähtee bussi rannalle? هناك على اليسار. Siellä, vasemmalla. Siellä, vasemmalla. أي واحد هناك الكثير. Kumpi? On paljon. Kumpi? On paljon. إنه الرقم 5. Se on numero 5. Se on numero 5. شكرا جزيلا. Kiitos paljon. Kiitos paljon. تذهب هذه الحافلة إلى الشاطئ؟ Meneekö tämä bussi rannalle? Meneekö tämä bussi rannalle? لا، رقم 5 يذهب إلى الشاطئ. Ei, numero 5 menee rannalle. Ei, numero 5 menee rannalle. في أي وقت تغادر آخر حافلة للشاطئ؟ Mihin aikaan viimeinen bussi lähtee rannalle? Mihin aikaan viimeinen bussi lähtee rannalle? آخر حافلة تغادر الساعة 1720. Viimeinen bussi lähtee kello 50. Viimeinen bussi lähtee kello 50. معذرة، من فضلك، أين أقرب بنك؟ Anteeksi, missä on lähin pankki? Anteeksi, missä on lähin pankki? ماذا تحتاج؟ Mitä tarvitset? Mitä tarvitset? أود تغيير بعض المال. Haluaisin vaihtaa rahaa. Haluaisin vaihtaa rahaa. يوجد بنك على الجانب الآخر من الشارع، على اليمين. Kadun toisella puolella oikealla on pankki. Kadun toisella puolella oikealla on pankki. ما هو سعر الصرف اليوم؟ كيف يقف سعر الصرف اليوم؟ Mikä on valuuttakurssi tänään? Mikä on valuuttakurssi tänään? 21 صباحا $1 لكل يورو. Hinta 1,22 dollaria euro. Hinta 1,22 dollaria euro. أود شراء يورو. Haluaisin ostaa euroja. Haluaisin ostaa euroja. كم العدد؟ Kuinka monta? Kuinka monta? أود تغيير $100. Haluaisin vaihtaa 100 dollaria. Haluaisin vaihtaa 100 dollaria. أود أيضا بعض العملات المعدنية من فضلك. Haluaisin myös kolikoita, kiitos. Haluaisin myös kolikoita, kiitos. ها أنت ذا. Siellähän sinä olet. Siellähän sinä olet. شكرا جزيلا. Kiitos paljon. Kiitos paljon. المعذرة، من فضلك، هل لا يزال لديك غرف للإيجار؟ عفوا، هل ما زال لديك غرف مجانية؟ Anteeksi, onko teillä vielä vuokrattavia huoneita? Anteeksi, onko teillä vielä vapaita huoneita? Anteeksi, onko teillä vielä vuokrattavia huoneita? Anteeksi, onko teillä vielä vapaita huoneita?
نعم طبعا. Totta kai. Totta